اجی فشارên welatên Zilhêz û Amerîka li ser Herêma Kurdistana Iraqê ew ku helbijartin ev sala da bihêne encamdan û her kesek bi azadane dengê xwe bidetin. Hawlatiyên Herêma Kurdistanê ray û boçûnên cuda hene li dor encamdana helbijartina û dixwazin êdî ev helbijartine bine hêvênê çaksaziyê û guhorîna nexşê siyasî li Herêma Kurdistanê. حکومت بدل بید وزیر بدل ببن گرک است هی حکومت بتویه بدل ببن یعنی وزیری که هی میگرتی دورویا ای که دی دوروی بستشنی بلکه دوروی هنده ستگرین نبدل حکومت بن اوه نکبت باشتر بکن Beşekê hawlatiyan ew ê baweriyê dane ku piştî helbijartina dê gelek nakokiyên siyasî rûy den û girjî û alozî di navbera part û layanên Kurdî da durust bin. يعني تشبيت حتى الصالك جيك حكمة نيتها تشكيل كرن ببيت حكمتك كار بريبر بونمنا حكمة عراقي اكتوبر 2022 هالبشارة تشبو دفي صالي دا چارة سري بوها تكرن يعني هي دارم اول عراقي دا الكردستان رينا دات Baweriya hawlatiyan da eger her du partên desalatdar li xwe nezivrin û awrekê li xelkî neden helbijartin dê bo wan gelek metirsîdar bin û dê pêgehê wayê siyasî gelek lawaz ketin. هەڵبژارتن بتایبەتی هەڵبژارتنی دیمایی که دەنگێت هەردوو پارتی دەسەڵاتدار و پارتی و یەکەتینە کێم کردن ئەس باوەرم ئەف پاشەخستنەژی بۆ هەندێک و خۆڕا بگەهن تشەکی بۆ خەلکی بکەن چونکە خەلکی عارزە ئەگەر نە هێزت نی بێنە دروستکردن ئەس باوەر کەم هێزت نی دێجێ خۆکەن پەرلەمانیدا Piştî salekê helbijartinên Herêma Kurdistana Iraqê hatine paşêxistin û maytêkirinên welatên Zilhêz û Amerîka gihiştine ewî radeyî Serokatiya Herêma Kurdistanê biryarek derkiriye ku helbijartin di meha 11 îsal da bihêne encamdan xelek çaverê wê rojê dikin hikûmeteka taze bihête damezrandin û mafê her take kesekî bihête parastin. Kawa Amerdengê Amerîka Duhok